pneumonia hinat na tlang lon le ve tam thi pui tamber ani ome anat na lan swa dan te chu khu khosik le tlun thok rang le ha omin sep pumna he duk le chaw mel tak thok zonga om khwar lut na sa thok zonga nar ar he khek no pang thorang upadana zirin adanglam theya an thokino pangan om hle hle laia minute khat chunga chhiar tur ani an cha lai le nutin nek lai chuan chhiar lo tu anwaya tarlan aya an thokaran chuan pneumonia ani the no sen thani aya no pangtan minute khada voi somruk aya tam an thokin thani changa kum khat chin tan minute khada voi somnga aya tam an thokin kum khada changa kumnga inkar minute khada voi somli aya tam an thokin tho hi arang reng turani a achang changa rang lo muang le thin ero hi chu thorang ani lawa arang reng tur ani chu ifa te chu hetianga an oma pneumonia rin hel oma an om ani chuan arang the ang berin sub center a emo damdo ina emo panpui fatang che Kolasib District Consultative Committee DCC, District Level Review Committee DLRC le District Level Security Committee DLSC to and Chairman Kolasib District Bawrhsap Pvt.Ltd Sanga hovin Kolasib DC Conference Hall an khawm Kolasib District a hunpui laiin halpuah halmawi le silai lem amu nei chi khap ani Kolasib-ah MLA Inthlanpui Sangni somni pathum vote chhiar ni venhimna kalpui dan tur chungchang soi ho ani clear tu te chibai ule noel H.VANLANGHAKA kani a Chanchin Thar ngai thlang Kolasib District Consultative Committee DCC District Level Review Committee DLRC le District Level Security Committee DLSC to and Chairman Kolasib District Bawrhsap Pvt.Ltd Sanga hovin Kolasib DC Conference Hall an khawm Chairman Pvt.Ltd Sanga chuan member khawm te lomna thu soin bank IO khawm te chu Kolasib District mason nana bank ten mo phorna lian tak an nei chu shia a bank performance alo that le zwal theina thei top chwa turin cha a mi poiten bank tlanga dil thei scheme che sang an shia zawa an shia tam theina inzir tir tam poimo thu soin thingtlang khokil khor jok omde ta tam theiang ber awareness campaign nei thin turin afuya an malak na konga target an ma chhopte thataka ti hlotlinga data dikle rintlak chau thelu thin turina cha he thut khoma hian lead bank officer lead district manager Kolasib le mamit dal engmoi le nabat noya district development manager Kolasib le mamit pujedi trai te baka Reserve Bank of India Aizol IO pu Ashish Rai te bank sang le line department IO te antel he huna hian meeting masa September ni som pariat sangni somni pathuma DCC meeting minute chu pomani a kum sangni somni pathum July tha achanga September tha second quarter sangni somni pathum achanga somni pali chunga Kolasib District bank sang ten ha thot thlir let ni in ma chhop an nei le malak zui dan tur te soi ho ngalani he huna hian financial inclusion plan hnuaia Kolasib District chunga mishing sangni ai tlem chen na khosom ni pakwa te chu bank sang ten chan in semin bengal tlanga ham that na sang an chorve thei nan malak na kalpui ani tur thu tarlan ni a poisa da masalawa account hon thei na Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana le Social Security Scheme sang Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana le Atal Pension Yojana lama bank malak dan ta thlir ho ni in mi pui tam zokin heng ham thana te hi an chhor thei nan tan lak le zwal ni se ti ani a July to September sangni somni pathum inkar chungin bank sang kal tlangin mi pui hena sum man le en kol dan inzir tirna tum som pali buat sayani thu tarlan ni in line department ni na chang ho le nabat atanga fundil thei te podilin bank den FLC tamzok buat sai turin malase ti ani he thut khoma hian ghar KCC abhiyan campaign chungchang po soi ho ni in Kolasib District chunga khosang campaign nei ani tur thu tarlan ani bok
he huna hian National Bank for Agriculture and Rural Development Mizoram Regional Office Aizol in a Bawrhsap Kolasib District chunga kumsang ni somni pali atanga somni panga chunga agriculture kai noile bank be chana malak thaina turwa manna potential link credit plan sang ni somni pali atanga ni nga chu chairman Kolasib Bawrhsap Pvt.Ltd Sanga chuan atlang zar nga lani Kolasib District a hunpui laiin halpuah halmawi le silai lem amu nei chi khap ani Kolasib District Magistrate Pvt.Ltd Sanga chuan November ni somni pariat khan mi puisha tir na ti chuakin Christmas le kum thar wak ve ta halpuah le halmawi hal awangin Bawrhsap thalo tam tak asiam a in siam ba ka ribeng cheng siamin Bawrhsap cheleng vel hian mi pui zinga shileng a thlen thei thu soin mishing shisel na akhoi poi thei ani ti in heiwang hian Kolasib District mi pui shisel na venhim ani thei nan le Christmas le kum thar him le thamong taka mi puin an man thei nan IPC section za somli pali CRPC section za sangkha zakwa somsari pathum tlo chanin thupek achhuati asoi Kolasib District khawm chunga Christmas sangni somni pathum le kumthar sangni somni pali wak veta halpuah halmawi sky lantern le puak thei thil dang Bawrhsap thalo le ribeng cheng siam thei chi reng reng lak lu zor le shal le hal emo khapani a nopang silai lem amu kap chuak thei chi reng reng lak lu zor le man khap bok ani ati he thupek zom lo te chu section za somret pariat of Indian Penal Code mangin shem thei an ni ti asoi thupek hian puan ani atanga thlani chung a huam don ti soi ani bok Kolasib-ah MLA Inthlanpui sang ni somni pathum vote chhiar ni a venhimna kalpui dan tur chungchang soi ho ani voin chonhu khan Mizoram Legislative Assembly Inthlanpui sang ni somni pathuma vote la te chhiar huna venhimna lam felfai taka kalpui ani theinan Kolasib District Election Officer Pvt.Ltd Sanga hovin Kolasib DC Conference Hall la thutkhawm Bawrhsap ani he thutkhawm hian vote chhiar ni a security arrangement chungchanga felfai taka ruwa hmanna siam atul thu tar lan ani a security duty da dan turte counting area huam chunga lir thei hun dan turte le venhimna kalpui dan tur sang sang soi ho ani counting hall a cell phone ken lu arem don lo awangin alu turte ta na phone da khom na hmun turte ruwa hman ani bok counting hall a hian mobile phone man phalani lova observer tele designated official te tan chau mobile phone hi ken lu thei ani ang he huna hian DIPRO le media mi Election Commission of India atanga authority letter nei te tan counting hall lu phalani tur thu tar lan ni in atulanga video le still thalak chu DIPRO kuta da ani he huna hian counting area huam chunga control room omna turte media center le communication center omna turte soi ho ani Aizol traffic police chuan danang thlapa high security registration plate wa vek turin lir thei nei tu te an ngen thu chwa an siama an tarlan danin tunla hian lir theia HSRP wa lova mani du ang anga lir thei number plate siam chople ani dan tur ni lava mang anom nual ti an tarlanga two wheeler le LMV ate registration number plate te lutuk le mani du dan dana siam mang anom ni in an tarlang lir theia hian HSRP wa vek turati ani ti tarlang bokin lir thei thar registration number nei to si dealer atanga HSRP la chhuak si lo te po in section somnga pakhat section subsection 4 the Central Motor Vehicles Rules 1989 in motor registration number lenzong mumal tak asoi high security registration plate number le font tiat chia ang thlapin lir thei number an ziak turani a high security registration plate chwa vele an thak ngal tur ani lir thei nei tu tan kan lir thei number te an lir thei number te enfia danang taka siam thazel tura sha tiran ni
Voin Khan SAD Conference Hall China rama pneumonia shileng mek chungchang le he shileng la Mizoram him theina tura malak tul te soi ho ani he huna hian Health Department Principal Secretary PS Tharlalwat Kimi Special Secretary Puvinay Kumar Principal Director Dr. Vanal Somabaka Health and Family Welfare Department ho tuliante until Health Department Principal Secretary PS Tharlalwat Kimichuan China rama pneumonia shileng wanga nausen thianom thu soin sarkar laipuya Ministry of Health and Family Welfare lamin atul angalawin puacha turasya tirna anti chu awangin Mizoram lampo kanlawin buat sai angaya ti a Ministry lamatanga lekha ron kala po tundin munachi arna turu omlo thu anziak ti soin mipui te chu chi ai lo turin acha ngal malam hun shiat lo kani lo awangin kan phak tok china lawin buat sai chu apoi mo thu soin COVID-19 shipui len laya ingkai shwai na dante film khur thila zom tur chin ngai tu a health sector thok tu de din mun le dam doi man ro nei te lawin shachiang tu Russia tir na don te ani thu soi Health Department how to the chuan China rama pneumonia shileng chu zirchan me kani thu soin tundin hmona India ram tan hlo thon tur omle ri lo ni alan thu an soi boka chuti rualin in thlada chuang si lova India ram chunga bikin Mizoram nai state sang te din mun thli thlai renga tul thu an soi voin meeting a hian Health Department nuaya thok tu sang te din mun ba ka damdoin sang man ro nei te le damdoi kol me ke din mun soi hawani a atu langa in thuam chakdan turte rel ani bok khazong khatun chama Chanchin Thar kan ti chwa the ni e pneumonia hinat na tlang lon le ve tam thi pui tamber ani ome anat na lan swa dan te chu khosik le tlun thok rang le ha omin sep pumna he duk le chaw mel tak thok zonga om khwar lut na sa thok zonga nar ar he khek no pang thorang upadana zirin adanglam theya an thokino pangan om hle laia minute khat chunga chhiar tur ani an cha lai le nutin nek lai chuan chhiar lo tu anwaya tarlan aya an thokaran chuan pneumonia ani the nau sen thlani aya nau pangtan minute khada voi somruk ai tam an thokin thlani atanga kum khat chin tan minute khada voi somnga ai tam an thokin kum khada tanga kumnga inkar minute khada voi somli ai tam an thokin tho hi arang reng tur ani a achang arang lo muang le thin ero hi chu thorang ani lawa arang reng tur ani chu ifate chu hetianga an oma pneumonia rin hel oma an om ani chuan arang theang berin sub center a emo damdo ina emo panpui fatang che